47 godina. Odnosno, u 10. mjesecu ću navršiti 47 godina. Pa meni je ovo najkvalitetnije, najproduktivnije razdoblje u životu i moram reći da se uopće ne osjećam na te godine. Da se osjećam, pa recimo negdje kao da imam svojih 35, 40, tu negdje. I za mene je stvarno jedno naporno bilo razdoblje, ali lijepo. Točno se sjećam gdje sam bila prije 10 godina i to mi je strahovito interesantno kad vidim koji napredak, recimo u tih 10 godina, odnosno što se sve odvijalo i unutar mene i izvan mene, odnosno u društvu, i to mi je strahovito zanimljivo za usporedbu. Što se tiče privatnog života, ne mogu se baš pohvaliti da sam napravila neke užasno velike pomake. Njih samo možda ja osjećam u sebi, ali nekako u smislu nekog vezivanja ili, ne znam, traženja neke srodne duše, kao da nikad nije bilo vremena za to. Nemam pojma. I to me malo ljuti. Tu sam zapostavila malo taj aspekt života, ali jednostavno ne možete. Ja nisam tip koji funkcionira na 5 različitih razvoja. Znači, kad radim jedno, želim to napraviti kako treba. I onda se koncentriram i moj fokus je u potpunosti na tome. A neko vas neće godinama čekati. Pa razlika je u tome što u 30-ima se odvažite na neke stvari koje vam sad ne bi pale na pamet. Recimo, postajete konzervativni, doslovno. I nekako vas je više strah, jer sad znate sve konsekvence, sad uviđate, imate nekakav bolji pregled i normalno da onda razmišljate i drugačije. I na jedan način bojite se napraviti taj korak u prazno, jer ne znate gdje ćete završiti. A 30. su mi bile daleko opuštenije. Ali to mi nema veze toliko s godinama, koliko sa situacijom u samom društvu našem, koliko se toga mijenja. I mijenja se prebrzo, strahovite su promjene i jednostavno vrlo teško ih je pratiti. I vjerujem da je najteže mladim ljudima sada donositi neke odluke. Ne bih htjela biti na početku svog životnog puta, ne bih htjela se vratiti u mojih 16, 17, 18 godina. Mislim da bi puno više promišljanja bi mi trebalo i drugačije bi se to sve odvijalo. Tako da tu je ta razlika. Što bih ja napravila drugačije i na koji način bih napravila? Pa prije svega razlika je u komunikaciji, odnosno odnosima s ljudima. Puno više povjerenja imate dok ste mlađi. Sada sa puno većim oprezom pristupate, jer vas je život već naučio da jednostavno pravila nema. Postoje samo izuzeci. Moja mama je imala težak životni put, moram reći. Moja mama je sa godinu dana navršenih ostala bez svog tate, odnosno bez mog djeda. Njega su ubili u Drugom svjetskom ratu, on je bio general. Njemci, neko ih je izdao i Njemci su ih okružili jednostavno i poubijali. Moja baka je za to saznala puno kasnije, da je on stradao na taj način. Mama je imala, velim, tada nekakvih godinu dana. Moja mama i ja smo slične u upornosti i u načinu savladavanja prepreka. Ja bih rekla da je moja mama na isti način borac, kao što sam i ja, vjerojatno je to prenešeno, na neki način sam naslijedila. Baka nije bila takva, baka je bila drugačija, baka je bila jedna prava onako austrougarska dama, profesorica, kod nje je sve trebalo biti doma. Međutim, mama je već puno bliža, puno drugačija i generacijski naravno je to uvjetovano. Nažalost, moja mama je imala jednu veliku tragediju, moja mama se preudala i ja sam dobila polubrata, Vladimirka,
koji je sa 2 godine dobio tumor na mozgu i umro. I to je bila jedna životna tragedija koja je pogodila sve nas. Mama je nakon toga odlučila roditi još jednom i tako sam ja dobila moju Leonku Leonidu, moju sveku koja evo današnjih dana živi u Splitu i ima svog malog već dečkića, svog malog Lukasa koji ima 2 godine, dakle ja sam teta ponosna. I svoju želju za djetetom, eto mogu na takav način. Ali gledajte, ja sam napravila knjigu, ja radim sad doktora, to su moja pak djeca. Položaj žena, ako me pitate za politiku, gdje sam ja na svom terenu, mislim da u politici ima premalo žena. Premalo ih se osudi izaći u tu arenu. Zašto? Zato jer je to borba do krvi, stvarno. I vrlo je teško uskladiti ono privatno i ono političko. Mislim da je tu cijeli problem. Vjerujem da je vrlo slično i u ostalim zanimanjima, samo su neka od tih zanimanja nešto što mi tradicionalno nazivamo ženskim zanimanjima ili muškim zanimanjima, jeli? Pa nastaje ta nekakva podjela gdje mi još doživljavamo ženu da je to nekakav njezin teren, da je žena, ne znam, prodavačica, da je u nekakvim uslužnim djelatnostima, a nikad ženu ne doživljavamo kao recimo izvrsnu menadžericu, kao jednog pisca, pogledajmo Julijanu Matanović, koja izvrsno spaja ono majčinstvo, isto je imala veliku tragediju, ostala bez supruga, sama je sa curicom, sama je odgaja. To su žene sa velikim Ž. Pa za 10 godina se vidim na nekakvom fakultetu, kako predajem nekim mladim ljudima kojih interesira to čime se ja bavim, a to je politologija, a to je književnost. Znači, danas sutra se vidim recimo u tome i voljela bih na nekakav način prenijeti, jer mislim da je to smisao života. Znači, prenijeti na neki način mladim generacijama to što posjeduješ. Ne znam da li ću biti dovoljno dobra u tome, ne znam da li ću biti kao moja baka koja je bila prekrasna u tome, koja je bila profesorica povijesti i zemljopisa, imala je tu pedagošku notu, ja to tek moram otkriti u sebi. Vidim se sa možda još jednom knjigom, sa završenim doktoratom i velim negdje na fakultetu gdje ću moći biti najkorisnija. I nadam se naravno jednom kvalitetnijem, jednom boljem društvu. Nadam se da će to biti društvo sa puno više žena i u politici i koje neće nalaziti izgovore i reći meni je ovo preteško, ja ovo ne mogu, ja ovo ne želim i ja moram birati između žene političarke ili žene mame. Mislim da to nisu dobri izbori, mislim da se može i jedno i drugo ukoliko se uskladi i ukoliko se zaista istinski to i želi napraviti.